smo ljudi, dobro naš u Eldar Gaming HD. Danas ćemo raditi unboxing mojih novih slušalica. Znači one su MC. Vidite? MC. Originalne su. Znači, ovo mi se sviđa što se može podešavati. Vidite? Vidite? Ovo se može podešavati po vašoj želji. Znači, savitljivo je. Ovdje je jedan džek za zvuk, a jedan je za mikrofon. Znači, ljudi, kupio sam i ovaj miš MC isto MC. Vidite, gamerski je. Samo ovo je kutija od sluški. Ljudi, kupio sam, znači ovo je kutija od miša. Tu je i kupio sam grafičku karticu. Ona je Asus. 1 giga rama. 1 giga. Zbunio sam se. I znači kupio sam i ovu centralnu. Znači vidite, ne, ona prije mi je Minecraft lagovao zbog centralne, a sad više nema laga zato što je ova centralna. Znači to bi bilo to, ljudi, što tiče ovog klipa. Vidimo se u nekom sljedećem. Lajkajte video, šerujte i subscribeujte se na moj kanal. Ćao!